Chimanyangu problem yaha ni vaccine safety. Minister kandi umunyishenjero wa Isingiro Nos okugamba ebi no bwabire nahayo obwezo bwa Mama Kits emifarasi na za fridge aha district kwera amarwarana agarukirayo obhango mu district y'Isingiro. So mwene fridge twagireta kubustinga capacity yaha ukwengwe mbaze yo kugemanari n'ibyo kukozesa ibikwenda kuguma bitagiremo kusisikara nembazi erikwenda kuguma nefuka neza kongera yamba abashaho barwe ku nyingi mu constituency almost in health center for konka rweko is an exception rweko niye kutwidinga abantu bona abingi mu district kandi tuntujitwara nka district hospital yitu urifaro yona eriko ba mu district yona yehoreza rweko mwene ntwenda kusima honorable minister na timu yawe habo kwijuka abantu barweko kandi abantu aba nyendangwa abantu bacimanye abingi harimo refugees na nationals. Rwekubo Health Center 4 is our de facto district hospital. Kimwe cya kabiri cy'ebintu ebihirweyo kitwirwe Rwenkubo Health Center 4 ahabo mu barogwa barwire bingi abarukuza ahirwa rere. Nsemeza abantu 95 kuzariga na 5 ngwe rafure n'abantu record zezinyine za karindwi bareba obuyambo kwa turetera ibizoberi mbuza kutuyamba munonga ahubwo kuba tubire twinemu ekizubu cy'emifarasi abakaza butwazaza je na nabashemeza ushanga butwazaza je bakubyamazi bakwerondera cyo kubyamera konkatiya ninde abantu za kwerwaho abakazi mbakamba byama mfarasi eyibatwireza. Minister hona ahamiza abantu ngo Rwenkubo Health Center 4 neija kuzubwa erbe irwaro rya district. Rikirwa kuba kuzubwa nka district hospital ni government policy kunka tutahantu kifollowinga kandi ningamba na minister wa health nawo nakimanya iri rwaro nishemeza abakazi abarukuzara igana na 5 buri kwezi. Irwa reri nireberera impungi na nabataka hat population yaha ni abantu baryaha n'abantu binywa bareba mu kuzara mu kurwara so ntabwo irwa reri government yiteka mu byo kutwikiriza ibihe bisanizo bya hospital. Gashakwa Rusun wamanya.